Sasa kanisa la leo, kila hatua ina changamoto yake. Kuna wengine kwenye kusikia tu hawako tayari, hawaelewi kwamba wanaweza akasikia wakatunza vizuri rekodi kwenye notes, lakini pia wanaweza akaelewa kwamba Mungu anataka ABCD. Weka kwenye matendo, panahitaji neema kubwa sana. Na Yesu katika ufalme wa Mungu, katika sema yake yote, Mungu anaweza kusema anachotafuta ni matendo, kwamba kile kitu ukipokee, ukielewe, lakini pia ufanye uthubutu wa kutenda, kwa sababu kile chochote ambacho Mungu amekusemesha, amekuambia, utaona uhalisia wake utakapoamua kuweka kwenye matendo. Hapa ndipo penye tatizo kubwa la kanisa. Tunasikia sana mafundisho, tunasikia sana mahubiri, lakini kwenye matendo hamna. Na kwa sababu tumenyima kuweka kwenye matendo kile tulichosikia, automatic pia ni vigumu sana kuwa na matokeo ya kilichokusudiwa, ulichoambiwa. Na ndio maana Yesu anasema wazi kabisa pale ya kwamba mtu